Urubanza rw'amamiliyari ni urubanza ruregwamo abahoze ari abayobozi ba DPR ku ruhembe b'imbere barimo Bishop Thomas Rwagasana, Bishop Sibomana Jean, Pasteur Muyehere Honard, Mutuyemariya Christine wahoze ari umubitsi, Pasteur Sindayigaya, uramuzi se? Sindayigaya Tofili. Tofili akatiye imyaka 7. Pasteur Nitanga Sarto wahoze ashinzwe ivugabutumwa muri ADPR. Mukakamari Lineya, store keeper ya stock ya Dove Hotel. Rwemeza mirimo Mukabera mediatrice. Abo nibo bari ki. Ariko n'urubanza rurerwamo abantu 12. Numvise ko ngo harimo n'amafaranga yanyerejwe muyo bagiye baha abanyamakuru. Nitanga Saruto warushinzwe ivugabutumwa kubera ko ADPR ari idini rinini, hajyaga haba ikintu agahamagara abanyamakuru tutavuze. Uwariyemo make ni 200,000. Noneho baravuze batayo mafaranga Jean Paul ntiyariyeho. Ndo umwere nka Rucago. Ariko barayariye koko. Ariko hagataho nagerageje kuvugisha n'abanyamakuru person. Bamwe mu bavuzwe harimo na Mutabaruka Angel Robert wa TV1. Right, Jalas Official TV turabasuhuje tubifurije kugira ibihe byiza. Reka nanone twongere tubahe ikaze ku biganiro byacu. Ntabwo haciyemo igihe kinini cyane tuganiriye na Jean Paul n'ubundi twitsa ku manza ariko twibanda cyane ku rw'umuntu uzwi Shimwe Dieudonné alias Prince Kid. Kuri no nshuro siko bimeze, ahubwo tugiye kuganira ku rubanza noneho nakwita urwitorero rw'idini kubera ko ruraregwamo bamwe mu bari abayobozi umuntu azajya yakira gusuhuza ADPR. Mbere yuko dukomeza cyangwa tugira icyo tubivugaho, Jean Paul ngo ayikaze uri gushyukumbwa nirwanyeho yewe nirwanyeho none se ko wari winjiye mu kiganiro wari kusuhuza ryari? Yewe nzi ubwenge man. Iyo ntisabira gusuhuzwa kari kabaye. Urakoze cyane. Ni urubanza Jean Paul Nkundineza wakurikiye imyaka yose rumaze imyaka itari munsi y'5 ruri kuba, ariko amakuru mperuka nje turi kuganira nyaheruka ku itariki 9 z'ukwa gatatu 2022 ubwo ubushinjacyaha bwasabiraga Bishop Sibomana Jean na Bishop Tom Rwagasana bahoze bayoboye iyi ADPR guhamywa uruhare mu kunyereza umutungo w'itorero, bagafungwa imyaka 12 ndetse bagategekwa kwishyura amafaranga banyereje. Naho mbirukira kugeza ubu nk'umuntu wabaye muri uru rubanza mbere na mbere, ni urubanza ruteye gute, rurimo bande, rugeze? Ni urubanza rw'amamiliyari, ni urubanza ruregwamo abahoze ari abayobozi ba DPR ku ruhembe b'imbere barimo Bishop Thomas Rwagasana, Bishop Sibomana Jean, Pasteur Muyehere Honard, Mutuyemariya Christine wahoze ari umubitsi, Pasteur Sindayigaya, uramuzi se? Sindayigaya Tofili. Tofili akatiye imyaka 7. Yakatiwe imyaka 7 n'urukiko rwisumbuye rwa Gasabo. Uyu ni umwenjeniyeri no wubakishaga Dove Hotel. Iyo urayizi. Yego. Pasteur Nitanga Sarto wahoze ashinzwe ivugabutumwa muri ADPR. Mukakamari Lineya, store keeper ya stock ya Dove Hotel. Rwemeza mirimo Mukabera mediatrice. Abo nibo bari ki. Ariko n'urubanza rurerwamo abantu 12. Umva umuntu muto urimo ni pastor. N'urubanza rwa pasteur. N'urubanza rujya kuburanwa, pasteur akavuga ati Thomas ati ubure ibyo tugiye kuvuga nta mana irimo. Umwuka twawusize mu rusengero, hano tugiye kuvuga ibijyanye n'amategeko. Aba bagabo baregwa ibyaha bimunga ubukungu bw'igihugu. Abantu bari bazi ko ibyaha bimunga ubukungu bw'igihugu ari ibyaha by'abakozi ba leta gusa, ntabwo ari kwemeza. N'ibyaha by'aba donc no kurigisa umutungo w'abantu barenze umwe.
biza mu byaha bimunga ubukungu bw'igihugu. Abantu rero bakekwaho kunyereza umutungo wa ADEPR urenga miliyari 5. Ubuhe buryo byakozwe bite? Icyambere uburyo bisobanura, hari amafaranga banke nyafurika itsura amajyambere BRD yahaye ADEPR kugira ngo bazubake Dove. Ayo mafaranga, ayo mamiliyari yararigitishijwe. Iyo yari inguzanyo. Icya kabiri, hubakwa Dove Hotel uko yari kubakwa iri mu karere ka Gasabo ahazwi nko ku Gisozi. Ahantu hitwa ku Gisozi ni umujyi wa Kigali, cyakora kugira ngo bahamenye ahari urwibutso, murabizi ko n'urwibutso rwa Kigali uyu munsi basigaye bari rwa Kigali ruherereye ku Gisozi, ni muri iyo zone. Iriya hoteli yubakwa nayo yabayemo kurigiswa. Ariko kandi n'abayoboke ba ADEPR bagiye batanga amaturo n'amafaranga atandukanye kugira ngo iriya hoteli yubakwe. Niyo mpamvu byitwa umutungo wa ADEPR n'amaturo. Iki kintu tuvuze cy'amaturo abayoboke abakristo batanze nikitaza muri comment sinzagaruke kuri iyi kamera ya Jaras. Amafaranga baregwa ni amafaranga y'abayoboke ba ADEPR. Aya BRD akavaye n'inguzanyo byose. Okay. Byose bikaba byarakubiwe mu kubaka Dove Hotel. Cyane rwose. Noneho akaba ari naho banyerereje uwo mutungo. So byagenze gute rero? Ubushize wigeze ko mu rugero rambwira uti wari umuyobozi hubakwa Faisal yariye nivebye. Bo babigenje bate? Bari isima. Kubera ko bari akazu. Akazu rakazi. Bari ekipe imwe. Barangajwe imbere na Sibomana Jean, Thomas Rwagasana amwungirije, Muheye Leonard arimo hafi aho, Mutuye Maria Christine ari umuntu ushinzwe umutungo. Kari akantu k'akazu biyubakiye kuva mu 2012. Aba bagabo rero batawe muri yombi bose muri 2017. Barekurwa n'urukiko by'agateganyo baburana badafunze. Ikintu gitangaje, 9 muri bo muri 12 bagizwe abere. Hanyuma Mukakamari Lineya, Mukabera Mediatrice, Pasteur Sindayigaye. Mukakamari yakatiwe umwaka umwe, Mukabera yakatiwe imyaka 2, Mukakamari akatirwa imwe, hanyuma Sindayigaye akatirwa imyaka 7. Ubushinjacyaha buti abari ya mamiliyari mubagize abere stokipa niwe mukati. Uwo Mukakamari Mukabera Mediatrice ni umunyemari wari ushinzwe niwe wari waratsindiye isoko ry'ibikoresho byose bizubakwa muri Dove. Engineer Tofiri mu byarezwe harimo na piscine, kandi piscine irahari. Piscine yagombaga kubakwa ngo itarubatswe. 9 amaze kugirwa abere, ubushinjacyaha burabakurikirana, burabujurira. Uzi umuntu bashinja muri rubanza, umushinjacyaha washinje Paul Rusesabagina. Menya ko rubanza rukomeye. Urubanza rurimo umushinjacyaha ushinja Paul Rusesabagina ni urubanza rukomeye, si urubanza ruto. Ni urubanza rurimo abacamanza 3. Ni urubanza mu rukiko rwisumbuye rwa Gasabo rwaburanishijwe na Bwana Udahemuka Adolphe akiri perezida w'urukiko rwisumbuye rwa Gasabo. Buri Udahemuka yaje Nyarugenge avuye Gasabo. Rugiye mu rukiko rukuru ruhabwa abacamanza banini. Ni urubanza nakurikiranye mu buryo bw'amafoto, ubu hagiye kuzaho n'amashusho. Ni urubanza bose bahakana. Izi miliyari barazihakana. Mu byo barego harimo n'irigiswa ry'amafaranga yashinze radiyo. Iriya radiyo yabo yitwa n'iki harya? Ntayuzi. ADEPR ifite radiyo yitwa ntayuzi. Nyibutse. Radiyo ADEPR. ADEPR ifite radiyo yitwa Life Radio. Ibikoresho byavuye mu Butaliyani byibwemo. Uru rubanza tuvuge bike iperereza ufite noneho urubanza rwarapfundikiwe aho mu kwa 3. Rwari gusomwa mu kwa 4 ku itariki 14 z'ukwa 4.
igihe cyo kurusoma umucamanza avuga ko hajemo ibindi bimenyetso bishya byazanywe na bamwe mu baburanyi bikekwa ko ari Thomas Rwagasana na Bishop Sibomana Jean bazanyemo ibindi bimenyetso bishya bibashinjura byo kwirwanaho. Urubanza umucamanza ategeka ko ruzongera kuburanishwa bundi bushya. Yego. Niyo mpamvu Jaras izaba yateyemo amatako. Ni urubanza kubera ko baburana bahakana, ubushinjacyaha bwabasabiye imyaka 12 no gusubiza mu isanduku amafaranga banyereje n'indishyi za ADEPR zigatangwa zigera kuri miliyari 10. Uru rubanza mbere yuko ruburanishwa mu mizi rwongera kuburanishwa, tuzashaka impuguke ziruzi zo muri ADEPR zize uru rubanza, zize tuganire kuri kamera ya Jaras baburana. None so urumenya bwawe ku giti cyawe urumenya ryaro ko yo kurwumvira mu binyamakuru? Urumva nanjye narumenye mu binyamakuru, ariko narumenye guhera muri 2017, ariko nkakurikirana gutyo yire numva ko atari ibintu usibye Kiliziya Gatolika bizatinda. Niyo byibura igira imirongo migari yuko amafaranga yayo akoreshwa. Amafaranga y'amadini, inkiko zari zabona akazi se, hagiye kuba imanza z'amafaranga y'amadini baguruka koko. So rero wenda ka tugire gato y'ukuntu utubwira iri giswa ry'amafaranga rituruka ku micungire mibi y'umutungo wa ADEPR utari ufite imirongo. Ni ibintu byajemo na RGB. Yego. Ubwo nanjye nicyo nashaka kugira ngo utubwire, biba ngombwa ko n'abayobozi bamwe bakurwa ku buyobozi, hatorwa komite nshya iteza saga muri ADEPR. Abantu bati ntabwo urwego rwa leta, hari n'umupasiteri wa Rezare wakabaye rwimika abantu mu rurembo. Iyo abayoborwa n'umwuka bananiwe kumvikana, leta izanamo amategeko. RGB yakoresheje itegeko kuko mu byishinzwe imiyoborere myiza harimo n'amadini. Kubera ko bari bananiwe kwikiranura, RGB yahise ishyiraho imirongo. Yahise yimika uwitwa Oreri n'abandi bapasiteri benshi bo muri ADEPR ibashyiraho. Yimitse Oreri icyo gihe, uramuzi Oreri se? Ndamwumva tu. Oreri yafite foda yitwa ADEPR. Icyo gihe yimitse Oreri, urumva? Tureberemo muri foda. Mbega foda we irimo abantu koko. Uyu munsi iyoborwa n'uwitwa Izayi Ndayizera. Yego, niwe muyobozi mukuru. Niwe muyobozi mukuru. Ariko yaje asimbura uwitwa Karuranga. Karuranga rero yashyizweho na RGB. Karuranga yayoboye inzibacyuho itarashojwe na ba Sibomana Jean, nyuma avaho. Karuranga niwe bano bayobozi bavuga ko yabagambaniye. Ntituzajya tuvuga akagambane kabaye muri za Miss Rwanda no mu madini bibamo. Aba bayobozi bavuga ko bagambaniwe na ba Karuranga. Karuranga kugira ngo abasimbure. Kandi Karuranga yashyizweho na Sibomana Jean. Amaze kubona umuceri urimo n'umunyu, arawunyanyagiza abakuraho bajyaho. Yakoze ya system ya Habyarimana ku bwa Kayibanda. Uwamubyariye muri batisimo. Tari uri hose. Urabyumva. Apo na ogopa. Rero ibi bintu ni ibintu by'amashyari. Ikibazo cya ADEPR gituruka muko bose baje bikoreramo bidafite ireme, hakabura organisation yabyo. Nta n'ikindi pe, ntubishakire n'ahandi nakure. Urubanza rero rwimuriwe kuri 25 zo kwa karindwi. Jaras yahabwa uburenganzira bwo gufata amashusho izabiryo. Hari amashusho umunyamakuru aba yemerewe, waba wanditse utanditse, gufotora mu rukiko umucamanza atarenjira. Kevin tuba tukiri kumwe ega yanagenda. Harute ibaza ashobora kuba yaragiye muri Cogamo. Ese abantu bo muri Cogamo bona batazamujyana. Iyi shusho ye ubona ari gusa. Yahoza ambwira ati ndahiye. Nta ruri bari bumujyane. Kibazo ni kimwe. Ni good morning sa. Byose agenda agobekamo kasa. Ibintu byose abayabigeze force. Ababigize icyubahiro kugira ngo abyoroshye niwe. Kuri rurumanza rero. Abayobozi bamwe urumva uravuga uti abararekrama bati aba bayobozi ibifi binini mubigize abere
udufi duto nitwo tubaye niyo victime. mpamvu ubushinjacyaha bwajuriye Mm. kandi reka nkubwire Mm. rwose ntibanyishyiremo Mm. shingiye ukuntu baburanye. uzi witwa Mutuyemariya Christina Mm. we yamaze guhunga Mm. aba muri Amerika aburanira kuri Skype azi ubwenge. hari undi muntu tuzamanuka ubu bakatiye imyaka 6 yibereye muri Amerika ntumuzi. Tuzabigarukaho mu minsi iri imbere. Rero uyu Mutuyemariya Christine ari muri Amerika. Mutuyemariya waciye hehe ugenda? Kubera yuko ntiyagombaga gusohoka igihugu yaramaze kujurirwa n'ubushinjacyaha. Ntabwo nzi aho yaciye. Akimara kuba umwere, akimara kugirwa umwere n'urukiko, ubushinjacyaha abonye bumujuririye yahise acaho. Umudamu w'umusirimu wari ufite imodoka ntiyagendagamo muri Kigali ni Foda. Abayobozi ba DPR bose bari bafite amavewiti. Tom waracyayifite n'ubu. amafaranga yari ahari. N'urubanza rw'amafaranga we. Twebwe turi mu makeke. N'urubanza rw'amafaranga. Twebwe turi mu makeke. Rero abantu rero barwumvise bwa mbere batari baruzi, usa nk'uruvuzeho rushingiye, uvuze abarurimo, uvuze n'uburyo rwasubitswe ariko ruzongera rukaburanishwa. Niki bakwitega tukagira naho ngaho dusoreza kugira ngo ubutaha none tuzaba update kuribwa nyirizina. Bitege ko iyo burana uhakana urukiko byanze bikunze ruragukatira. Nibyo byabaye kuri ba Kareb. Imeramo bikeya. Nibyo byabaye kuri ba Kareb, nibyo byabaye kuri ba utakoze ngo kugira ngo ntabyo nzi. Amafaranga se ko yari warahari. Amafaranga arahari. Muri no case hari akantu nigeze kumvamo ariko wenda singira ngo kaba umwihariko, ariko impamvu nkavuze nuko Kareba itangazamakuru numvise ko ngo harimo n'amafaranga yangerejwe muyo bagiye baha abanyamakuru. Nitanga Saruto wari ushinzwe ivugabutumwa kubera ko ADPR ari idini rinini, hajyaga haba ikintu agahamagara abanyamakuru tutavuze. Uwariyemo make ni 200,000 wo kuri Flash. Simuvuza amazina. Cyake akase ngoke vasiki. TV1 irimo iyitwa Remigo yavuyeho irimo umuntu utarimo, ariko nari niteze ko azazamo witwa Ishimwe y'Isiraheli, umuyoboke ukomeye wa DPR kubera icyo atayariyeho kandi yari muri position nziza. Noneho baravuze batayo mafaranga Jean Paul ntiyariyeho ndo umwere nka Rucago ariko barayariye koko. Ariko hagataho nagerageje kuvugisha n'abanyamakuru person. Bamwe mu bavuzwe harimo na Mutabaruka Jean Robert wa TV1. Yarambwiye ati amafaranga barayaduhaga tukabakorera inkuru. Barayariye barayemera. Ariko si bo kuyabazwa. Eka aya mafaranga arabazwa Saruto wari ushinzwe ivugabutumwa. Hakozwemo kope. One se witwa Muvunyi wari chief editor wari Migo uramuzi? Yego cyangwa hoye? Ndamuzi nawe yatamiyeho. 800. Uyu munsi ni PR tunamusuhuza bwana Muvunyi wavuzwe mu rukiko. Angelo yavuzwe mu rukiko. Uwo mwana wo kuri Flash kuko ukora kuri Flash simuvuze yavuzwe mu rukiko. Rero abantu tuba tuvuga baba bavuzwe mu rukiko. Rero aya mafaranga yarariwe. Twebwe ADPR uyu munsi ifite igiterane ikaduha miliyoni nka Jaras. Twayiharesi. Uzafata amafaranga mu ntoki buhure yaratubujije. Metre buru turagushimiye cyane. Yaratubujije. Yatubiye ko n'abametre amafaranga yarariwe. Ariko niba Angela yarariye nka 800 ya ADPR basanga Saruto yarabitse nk'eshanu. Nicyo kibazo. Uvuze ko ayitangaza amakuru miliyoni urezwe 10. Apo uri kukumva noneho neza. Ibiganiro yaba ari ugukora reportage zisanzwe zo ku nkiko z'abantu bakatiwe nta comment. Nini ya Kareb nabonye mwarayirekuye sibye ko nta badututse. Ako shingiye message zabonye message 26 ni nyinshi. Undi ntago ziba zikwiye kurenga 10. Ariko wanga comment. Tunasoza comment z'abantu batukana bafite ibintu byawo ugira ngo nabana bo mu muhanda. Haryo uriya wo muri Omega yavuze ngo iki koko? Uhe? Comment yo muri Omega y'umuntu ngo we ngo ndakuze muri Omega. Ngo kuki ngo wavuze ministry
ni umuntu mwabanye. Omega ni iki? Omega ni urusengero. Ni urusengero rwitwa Omega Church. Ndamwibutse. So wampaye wageretse muri Omega Church. None se kumenya muri Omega no guhuza ibyo tuba tuvuga mu kiganiro abishyira gute ku munzani? Ibintu uvuga rega ntabwo biryohera amatwi. Niyo mpamvu hari akantu umuntu wese akuziho abashaka kukuririra. Umva bizajya bigarukira hagati yacu. Nimero yanjye iri ku rubuga. Mwagiye munyandikira kuri WhatsApp. Uriyita wa ukiyita Z ukiyita P ukiyita. So twizeze iki abanyarwanda rero kuri runo rubanza? Kwizeza abanyarwanda ko aba bagabo nibaburana mu mizi sha bazabakatira. Nibahindura imivuno. Kubera ko baregwa ibyaha bimunga ubukungu bw'igihugu. Kubera ko leta yashyizeho umurongo wo kurwanya abantu bamungwa abantu bibi igihugu. Mbivuge gutyo. Ariko bashobora kuba bere. Nuko n'ubundi bagizwe abere mbere. Kuba bere bw'abajuririye se niberekana uko ziriya miliyari zakoreshejwe. One se babaye abere Gasabo babaye abere mu rukiko rukuru. Reka dutegereze. Okay. Turakurikiriza heki. Turakurikizaho urubanza rwa Jenny Joseph. Next. Uramuzi umukoreye. Akati 5 yasabye ko rusubirwamo. Urubanza rwe ntabwo yabise yandi yatakambiye urukiko rw'ikirenga rumuha uburenganzira. Urusubirwa. Nibyo navuze. Amahirwe yahawe Jenny Joseph. Uburana na Kanyandekwe Pascal ahabwe na ba Rusezanareze na ba Rwakunda na ba Karebo n'abandi. Erega ibyo navuze nabihagararaho. PS ni umuntu muto muri ministeri ni wa gatatu ntabwo wajya gufata icyemezo kigura inzu ya miliyari 11 tena. Mbere yuko urubanza rwa Jenny Joseph ruburanishwa mu mizi muri Court of Appeal tuzaruvugaho mbere y'itariki 11. Okay. Tuzavuga ku cyitwa Asari. Asari urakizi se? Ishyirahamwe ry'amasirasi. Haberamo amakupe. Uyu mwaka utararangira tuzinjira mu rukiko rw'ubucuruzi turebe Maria Madiru. Ngewe nzajya niruka inyuma y'amamiliyari. Ntabwo nzongera kwiruka inyuma y'ibyaha. Amadiru. Utaburana miliyari ntuzambona mu rukiko. Tuzavuga kuri Asari, tuzavuga kuri Jenny Joseph, tuzavuga ku manza. Nundi ufite urubanza atwandikire kuri za nimero. Hari ubwo nabonye bagusaba ko wazitsaho mu makomenti twagiye tubona. Rw'umugabo wo muri Rwanda Revenue. Kayigi. Kayigi yabaye umwere tubitangaza ku mugaragaro. Kayigi yabaye umwere komiseri muri Rwanda Revenue yabaye umwere ku byaha byose yari akurikiranwa n'ubushinjacyaha yarekuwe mu kwa 12 mu 2021. Okay. Yari afunganwe na Mudenge Manuel. Kayigi abo umwere n'abakire ntabwo uzongera gukurikirana ikiri munsi ya miliyari. Aho kumenyana n'abapolisi 200 batoye. Izi abantu ku giti cyabo ranazikurikirana bakakwishyiramo. Oya ku giti umuntu wese ufite urubanza rw'akarengane nanyure kuri izi nimero. Haze ibiro byacu biba Karasike. Haze muri Karasike asabe nimero ya office yacu tuzamwakira. Rw'akarengane. Uwo bizagora azajye muri Urban Hotel mu Kiyovu. Uwo bizagora shaka dusoze manager wawe. Nkombe ya coffee. Begeze kunyishyuza ngo American coffee. Nifatiye bitatu bari banyishe. Sinibika. Ya. Ikiganiro cy'ubutaha cy'urubanza rwa Jenny Joseph tuzakivugira muri Urban. Yego. Kandi cogamo ntabwo yahagaritse ubuzima muri Kigali. Ibuzima burakomeza. Nabyo nibikunda tuzabereka uko situation. Ngewe sinemere umuntu uzambaza kuri M23 azabanyanga. Cyakora uzambaza kuri Jean Pierre Bemba wageze mu rukiko akarekurwa nirahe. Jean Pierre Bemba ufite urubanza i Kigali kubera ikibanza afite. Uzambaza kuri Babizima Karaha mu nkiko nzajyamo. Ntabwo ngewe nemerewe kuvuga kuri za M23. Tujye mu rukiko duhere kuri miliyari n'akarengane. Okay. Ibiganiro byacu se sakagaruka. Nakagaruka. Ariko uyu munsi wambaye neza wa. Urakoze. Ngewe nawe nuko pe. Kuki utari nicyo bashakaga. Ariko kwambara neza ni indwara kuri wowe. Umuntu wanyemereye umupira ndawushaka. Nimero yanjye iri hari. Abatukana mujye mutukana tuzisome. Kandi RIB yamaze kutwereka ama email yanyu n'amazina.
abantu bose badututse hari abo bakweretse bose tuzabamanuka umunsi umwe kandi ibyo bakora bigize icyaha gahunda zacu